November ni hi All Souls Day mi thi cha thlacham piak nak ni nihin a kan ni vialte chu helme pakatri a sual dan tat nak a ingliau mi tharau vialte kha kan ichin ken I kan upat na helme pakatri chu sual me thi nak tiang a phak tar lo mi sual nak he a thi mi na asilo a sual man liam nak atu ri lo mi na kha zungzal nun nak paradise van chong ram an phak hlan a thian tar nak mun asilo a thil tuning pakhat asi helme I an in nak a hin pathian kha phak pi in an ngai hlang nak mu an du tok nak na atel paradisu nun nom dai nak mun le hel chu zungzal in a mun mi asina in helme chu manung bik be chai nak ni a adong lai I adi te lai mi asi kan ni helme pakatri a ummi tharau na kha an sual dan tat nak in an luat ding cha a hlu pek nak in se thlacham piak lang mang nak in se misa hal piak nak le pek chan piak nak in se bom kho an si helme a nak kong fe tar nak kha mekhabi tuan bia ukni nak a kan hu kho juda mekhabios chu milem na cha a an hlut mi thai hlei thil thuam na kha ishok in athi mi na cha a Jerusalem biak in pi a rai thoi thlacham piak nak arak tu ti asi anni chu sual nak he an rak chi cha a paradise van chong ram a kal kho an selona in pathian cha a athiang mi ral dau nak atua mi an si cha a hel zong a an tla kholo chu cha a anni chu hel me pakatri tia kan ti mi sual thian tar nak hun a akal mi an si bible cha thiang me khabi tuan bia okni nak angan hlei ni a me som li paruk ni ama chu mi thi na cha a an sual dan tat nak in an luat kho nak nga sual kha nak kha atua tia ati